الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah. Yari na isab kita niyo ha jaman na to ini. Tiap-tiap dumatong imbiasin waktu ini serta sinduman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala asal inya tu parsukuan sin guru na to mulia yari bahayon kato tanyo dimihil pengajian serta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu manengog kita niyo marayaw sebab in hilihil niya kato haruman ini sa rayaw-rayaw long ta amin panumtuman sebab karena lawayan sing katantan kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin mabanding na to in ginawabaran na to dahil habihayaon sa pasusungon insyaallah sabab ini ni parkala tungod pa amuin kamatay na siya na imamayta kato ha waktu ini insyaallah din ako magparugay itukbal na ko kaniyo in guru na to kalasan wayron na rukayang din kan Sheikh Abdul Wahid Kiram pal yatafaddal siyadatuhu masbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammut taslimi ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi kitabihi ila yaumiddin. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وخشية يا أكرم الأكرمين. Jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari kita niyo harom yan biya sin pagkabiaksahan sin kamu amuin mapaon na to na isab in pagpatumtum piatumtum iha antara sin kita niyo kalu-kaluraman imbiha ini kahalan mahinang daman sabab hikabulat magbalik sin pangatayan nalilipa ka dahil nga pagtag-ipon niya pamahasod si Allah makabulat sin pangatayan amuin nalulumos sin kahalan sin pagdunya niya nalulumos sin hawanap niya dahil nga sabab yan in mga sila kaya anong haraan sin mahasot si Allah ilmu wayroon sila nagbati laol timukbal sila sin kawajiban nila karena hapaghuwat-huwat nila ando kailo kalo-kalo daman mahinang sabab in mga himumungan kaya tukbal nila ikahidayat mo na hangin hawabaran nila iban sin hisyusyo in abutan sin suara nila sabab inyad to hambuok yadto sa lagbu luto mara nila mo ipahadarat sin Tuhan Allah hambuok kadjamano siya hidayatan sabab sin himumungan sin hangkata oren kato makawatok mon paran marayaw mapukaw siya rin nga pagmasihat madto pa pagtag-ipon niya pa Allah malaggo na yadto insyaallah pahala mapasan niya bang siya muy na pahadarat si mahasud si Allah in sifat si mga sila bariman amuin purna in pag-iman nila pamahasot si Allah
yaon sila haantara sin khawf at tawakan kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin lasa nila pamahasud si Allah serta iban paghuwat-huwat nila hakaridaan iban sin dirihilan sin mahasud si Allah. Ini imbiutang sin Allah subhanahu wa ta'ala sipat sin mga sila suntuan na to kanabihan halaw sin Quran. Kanu yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Inkiaunan si mga sila kanabihan amuin kudwa puntukan hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ingkahalan nila nang hihindwa asila pa Allah ragaban sabab sin ibog nila pa Allah ibog nila haririlan sin Allah. Rahaba serta iban kabuka damag nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inini suwayri mamutas halawng pangatayan sinangako bariman. Sabab bangin pajatuhon halawm sin jantong sin hambuok tao amuhadja in kabuka wayroon doon in ibog niya iban sila sana pa Allah inyaturi manjari. Nahangkan na imbihay ni kahalan suway darun-daran na to ipagpatumtum pakinhawabaran. Daran na to sabuton, daran na to isbaton halawm sin jantong na to sabab diha ini dumayaw indakan sin pag-iman sin tiap-tiap ang katauring ka. Angkan nabangkitan yung sumud palawm sin sambahayang nato mga kiaulungan sin Allah. Bukun kaindaran nato magkasabot halawm sin suratul Fatiha. Hambok din ang mga ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hindui kami, hidayati kami, ya Allah. Maun patay tayan mabuntol at tawakandan mabuntol. Insarayaw-rayaw buntol hidayat. Amo na makaagad kaw, makaupi kaw, hakabayaan sin Allah, labay rin hakakahinang sin Rasulullah. Dahil naman hapag-iman mo pa Allah, labi luwain pag-akida. Iban sin pagtunay mo sin kawajiban mo pa Allah. In hidayat matan bangkaw yaon nakataytay hakabayaan sin Allah iban hapang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nariya ini bangkaw yaon halong hidayat bulat in pangatayan mo pa Allah. Bulat in jantung mo pa Allah. Huon aun nahadja waktu lumabay in ikaw malipa ka sabab sin kahalan sin dunya. In initawiat sa ing kamatauran waktu mo yadto si musugpat pa Allah. Yadto si musugpat pa Allah. Sabab imanu siya amunyaon kanya inmatan pag-iman halawm sin jantong niya bang mabutas doon haon ing kabasyaran sin Allah mag-react in jantong niya sabab wayroon doon in kabuhi niya amo na inlasan niya pa Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Amo na ini in saragbos dagbos pagmabuka at tawakan paglasa pa Allah lima sakaw sarta iagad mo in kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabangin ini
halaw sin jantung mo kay mawgot. Bang imbiya ini dagbus pag akida amun gimawgot halaw sin tiap-tiap jantung sin kita niyo. Insya Allah. Misan kita niyo ratungan sin hambuok pakaradyaan. Amun piag bubuka-buka sing kamatauran deng kato bang dumatong. Sadya in tiap-tiap deng kato umalok bang dumatong ang pakaradyaan ini. Ano yung pakaradyaan yan? Pakaradyaan amun pihalian kato sin Rasulullah. Pakaradyaan bang dumatong in pakaradyaan ini wayroon hangkat orang kato makaiyan ayaw. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Iban dimatung na. Ini kahalan bang imano siya datungan na sing kamatay. Doon na siya hanaza sakaratul maut. Inin suway na to pagtagamahan mga kiaulungan sin Allah. Hangkan suway na to dayaw ning kabuka in pag-iman. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Iban dimatung na in sakaratul maut. Dumatung in sakaratul maut. Bang dumatung in pakaradyaan ini piag bubuka-buka sing kamatauran deng kato. Maway kita ni. Dumapog kita ni dumangan. Sabab makabuka. Sabab bukod ula-ula. Magbutas in jasad iban sin nyawa. Inyawa mo yari halam sin jasad mo inikatan. Inut-inut ini tamsuon sin malaika. Yaong kau hanaza sakaratul maut. Hangkan na mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak turyatungan sin nasabot na to ini naza sakaratul maut. Nakananamda kasigpitan, nakananamda kabigsanaan. Dia diin na ini ikaw iba. Hangkan na subay mo to daran ipaghindua apa Allah. Daran mo to pangayon pa Allah. Bang dumatong in sakaratul maut. Amun piyagpapagoy-pagoyan sing kamatauran deng kato. Kalu-kaluraman makasingod kita ha mga sila na kaon. Kalu-kaluraman makasingod sila ha mga tao ini. Amun suong na to sa buton ini. Biya di ining kahantang hawak to sila riyato man si pakaradyan. Biya diin sila nawapan. Biya diin sila miniga dunya. Biya diin indagbus in sakaratul maut hawak to sila riyatungan. Biya diin sila nagbutas iwan sin dunya nila. Biya diin sila nawapan. Inim suway daran na to hasuhun ng ginhaw paran na. Tumagna kita rin ha mga sila. Amon kakilahan na to. Muna sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot si mga sila magririwayat. Insya Allah in hadith sahih in athar sahih. Lamma ihtadara Abu Bakr hina wafatihi, kita hawak tuman ni Abu Bakar Siddiq. Doon na siya hawak tu ihtidar hanaza sakaratul maut. Adlaw amun mawapat na in Abu Bakar. Qal nakapamungin Abu Bakar Siddiq. Wajaat sakratul maut bil haqq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Ya Allah. Ya Allah.
Miyugtuin nyawa, miyugtuin napas sin Abu Bakar Siddiq halawng sayo. Kaya ingatan niya amunatoy yaw nin naza sakarat al-maut. Amunatoy yaw nin biyayta sin Allah rumakan mawoy manusya bang dumatungin pagkaradyaan niyo. Yadto kaya pamong niya kan Aisha radhiyallahu anha. Hawak to kita siya sin anak ni Aisha asawa sin Rasulullah. Nakatangi sin Aisha kita ning kahalan sin ama niya. Sa sabab sinta ubar iman. Ipuin jantong sin pag-iman fa Allah. Minuy deng hadunya magtupahadat sin Allah. Halaw sayo. Ingkaya pa mo, wajaat sakratul maut bil haq. Di matungin sakarat al maut. Dhalika ma kunta minhu tahid. Amo na yan, ingkaya aunan mo impiyag papagoy-pagoy. Ang pasya imiyan ang mga tao yun haraig niya, labi-labi anak ni Aisha. Law na unduro thawbi hadain. Faghsiluhuma wa kaffinuni fihima. Halaw sayo miyatay. Bukun halaw lakpong. Abu Bakar Siddiq, khalifa sin Rasulullah. Lundang panon sin Rasulullah, rayntag na inka-Islam sampay na sadya minuin Rasulullah. Pahadarat niya. Naghijra in Rasulullah, tinggalan in Makkah, miyadto pa Madina, iniban na Abu Bakar Siddiq. Di matungin naza sa karatal mo. Long nakita niyo yung badyo ko yan. Amon dua badyo ko yan, long nakita niyo yung dua tamungon ko yan. Sarta dakdakin niyo kako. Ya Rab. Ya Rab, yaon pa yung kamuhi. Kikita niya na amon nato ining kamatay, rimatong naza sa karatal mo. Kita niyo yung badyo ko yan, yung tamungon ko yan, amon dua yan. Sarta dakdakin niyo, palano ani. Kaffinuni fihima, wang ako mapatay, roon niyo ako sapot harwat tamungon ko yan. Doon niya ako sapot harwat tamungon ko yan. Abu Bakar, Khalifa, alta. Dayahan. Sa pini niya, intamungon niya. Dahon niya pagkamatay, amon bukod na mahal ka. Hanggang nasampay mga iyan niya, فَإِنَّ الْحَيَّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. Tamungon kulong na royan, hati na mo na usal niya na, kukasin niyo ka ako. Ang paniyo ako sa putabang ako abutan na sing kamatay, karena laong na, in panamong ba gulabi awla imbuhi, dirihil kanila, dahil sing taong mamutan. Yadtuhi Abu Bakar Siddiq. Yadtuhi Abu Bakar Siddiq, hawak to siya, diya tungan sing naza sa karatal maut. Biya din sila nawapat. Biya din sila nawapat. Biya ining kahalan. In kita niyo. In ikaw. In ako. Bang bahak datungan kita niyo sing parman sin Allah. Wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Bang dumatong na naza sa karatal mo. Amundik na to kabayaan, kaya papakoy-pakoyan na to, kawat na to. Di dabay, kahalan na to si mga sila ini. Natawakan uno, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Hangkan nabihaon, tali kaw marayaw yako kaya uluman sila. Bihaon chika, yung pag-iman mo, yung jantong mo, yung pag-ibadat mo. Ayaw kau malu pa maksud piya kari kau sin Allah pa dunya. Ayaw kau malu pa ini kau piya kari kau sin Allah pa dunya maksud sa lakbo. Tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri. Idha janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr? Law si syair. Law si magdaraman, si mga Arab. Tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri. Pagluto ka rin ha dunya mo. Pag-ibadat ka, hinang ka sin kabayaan, sin Allah.
Pagsabayang ka, pagzikir ka, pagsarak ka. Hinangain katan, ibadat. Bilang luto mo mo ikaw hadarat sin Allah. Tazawad minad dunya. Pagluto ka rin ha dunya, ini ka umuwi, himapit ka ha dunya. Mayta, pa innaka la tadri. Sa pamilya ka rin mo kaingat. Kung mo ka umig, then di ha dunya, kung mo tinggalanin nakasawa mo, kung mo tinggalanin alta mo, kung mo hibinin kawasa mo, kung mo hibinin pangalta mo, mo ikaw hadarat sin Allah isa-isa mo. Tazawad minad dunya, fa innaka la tadri. Pagluto ko rin ha dunya. Singkatan, kakausan mo luto amal ibadat, kamuha mo pa Allah. Bangkaw nakahinangdo sa pagtawad ko pa Allah. Ida janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Bang dumatog indom, timigid lo min hula. Makagarantor ka kawabutan ko sin fajar sin konsum may naat di. Way makaingat hang katauman, hang sulag man siya unin dumatong kanya konsum. Ida janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Bang dumatog indom, abutan pa ka ako sin konsum. Ining kahalan na to mga kiulungan sin Allah. Hangkan suway na to asubuhon ingin hawabaran. In sila nawapat na. Diya din sila nawapat. Diungog na to na. Halong sayo sila. Wajaat sakratul mauti bilhaq. Makasabot pa sin ayat. Imian pa sila. Kita anin tamangon ko. Saputan niyo ako halong sayo. Arakala makasabot pa sin la ilaha illallah. Sa ipangasubo ikaw. Ako. Kita niyo. Ano to din maksud sin maudo na tarong yan. Bukun hatad kita magsuy-suy sin sila miyatay. Hinangon na to pamintangan. Sa impuin, ikaw iban sin ako. Yadin mang isang kita niyo. Datungan sin biya ini kahalan niya. Kau kiaulungan sin Allah. Duman hanaza sa karatul maut na Abu Bakar Siddiq. Dia tawag niya ni Umar ibn al-Khattab. Dia tawag niya na in Umar ibn al-Khattab. Hambuk day sabdakan dilan si Islam. Law niya kan Umar ibn al-Khattab. Inagwasiyat Abu Bakar Siddiq. Yaon hanaza sa karatal maut. Makapatumtum pa. Inni usika biwasiyatin. Ya Umar, bunnal tuodin ako, wasiyatan takaw sin patumtum, wasiyatan takaw sin wasiya. In anta qabilta anni, inna lillahi haqqan bil layli la yaqbaluhu bin nahar. Ya Rabb. Ya Umar, bihaunin ako hanaza sa karatal maut. Patumtuman takaw ya Umar. Ando bang mo ini tiyay ma? Tumtum ay patumtum ko ini. Bunnal tuod. Aun in Allah subhanahu wa ta'ala kapatut harum. Di niya ini tay maun hawak tu adlaw. Bimana ang mga kahalan ibadat hawak turum. Lawa ka ini ya Umar. Pagtuyo ini ya Umar. Hinanga ini ya Umar ibn al-Khattab. In Allah Ta'ala aun haqa waktu rum. Tunayan ya Umar. Karena di niya tuod yan tayo mo na waktu adlaw. Pagtahajud, pag-ibadat. Ayaw mo palupa saya. Palawaya ya Umar. Ya subhanallah. Subhanallah. Yaon hanaza sa karat al-maut. Nagluluray iman si malaikat. Yaon pa yung syaitan sumasad sa makapatumtumpa. Wa inna lillahi haqqan bin nahari la yaqbaluhu bil layl. Iban bunnal tuod. In Allah Ta'ala aun mga kapatot haadlaw. Di niya tuod yan tay maunbang mo yan hitay ito na hawak turun. Sampay mataod mga patungtum. Di ko na maambat-ambat sa buto sa karna mahaba. Sa biya ini kahalan nila nawapat. Biya diin sila nawapat.
Diin sila himarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to, hambuk sahabat sin Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, hindi makakilal kan Umar ibn al-Khattab. Bang siya lumabay haran, dumapog dumakan si miha injin iwan sin syaitan. Hindi makakilal kan Umar ibn al-Khattab. Siya rin naghijra, minigdeng Hamadina piya mahalayak yung paghijra. Bihaon tumulak ako, murul ako matukang Muhammad, Rasulullah. Maghijra, ingkatan, di mapuki Umar ibn al-Khattab. Bangaon dumatong pa Rasulullah problema. Aun mga kalakan munafikin, nakahinang sinhinang, di kabayaan sin Allah nifaq. Magto pa Rasulullah mangayo kamapan. Mamilas sa kanin Umar ibn al-Khattab. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Ya Rasulullah, tinggali ako na magpalupad haon niya. Syadidun alal haq. Mabung siya kasarunalan. Umar ibn al-Khattab. Ikarwa khalifa sin Rasulullah. Sabi ini into kasing pangatayan hatungod kasarunalan. Sabi ini into kasing pangatayan iban isog bang kasarunalan. Sa bang tungod pa Allah. Bang tungod pa pag-ibadat. Bang tungod ha pagtunay sing kabayaan sin Allah. Lando imbuka sin Umar ibn Khattab. Waktu siya khalifa. Daran siya magtangis. Daran siya magtangis sin Umar ibn Khattab. Mabuka siya asubuhon sin hambok deng ha mga dangki at tawakan bair. Bang maligdas in sikiharan, dito hawlak purat. Binatang maligdas in siki. Malimbuko, mabuka si asubuhon sin Allah. Ya Umar, may ta mo wayron piarayaw indan. Hambuk kau na kura, hambuk kau khalifa. Kaingatan nyo biya din nawapatin Umar ibn Khattab. Nagsasambahayang. Nag-iimam in Umar ibn al-Khattab. Indaran pagbasahon sin Umar ibn al-Khattab ayat favorite ni halam sin Quran amo ni surat Yusuf. Yaon siya nag-iimam di matong inhambuok din ang mga majusi. Abu Lu'lu. Bihaon yan hawla Iran. Hinangan hambuk malaggo masjid. Kilal nila hero sing Iran. Mayta sabab nabuno ni Umar. Diugsuan sin Abu Lu'lu al-Majusi Umar ibn Khattab. Ahasa kau ining kahupan sing kisa na haul in Umar ibn Khattab sampay nara naman to pabay. Amo ning kawapat kaniya. Duman siya. Di matong naman to kaniya Abdullah ibn Abbas. Ang pasyapya tungtong sin Abdullah ibn Abbas. Ang pasyapya kuyag sin Abdullah ibn Abbas. Pantungod sin Rasulullah. Alim sin mga sahabat. Namungin Abdullah ibn Abbas. Kan Umar ibn al-Khattab, yaon siya hawak to na sakarat al-maut. Yaon siya sung na mawapat, nagbuwain dugo, painumon sing gatas, gumawa deng gatas deng ha, pali sin Umar ibn al-Khattab. Ya Amir al-Mu'minin, inagi sin Abdullah ibn Abbas, ya kau Amir al-Mu'minin, aslam tahina kafaran nas. Ya Amir al-Mu'minin, in ikaw nag-Muslim, gimawgot ka ka-Islam mo hawak iman siya nagkupur. Hati ni hambukin ni sasabutan kay mo marayaw ya Umar. Ya Amir al-Mu'minin. Wajahadta ma'a Rasulillah.
hina kadalahun nas. Iban in ikaw, naramo in Rasulullah naglundang panon hapagjiharan. Tiabangan mo in Rasulullah, ibanan mo in Rasulullah hapagjiharan. Hawak tuin siya piyasaran si mga manusia. Wa qutilta shahidan. Iban in ikaw, mabuno kau shahid. Walam yakhtalif alayka ithnan. Wayroon dua tao magtungga kalin ikaw bihaon mawapat kau shahid. Ini ikaw bihaon shahid. Watufiya Rasulullah wa huwa anka radin. Iban in Rasulullah iabutan sadya nawapat in siya nagririda kay mo ya Umar. Allahu Akbar. Katahan, kalabyan, kalingkat. Mga kakahinang piyatumtum sin Abdullah ibn Abbas kan Umar hasupaya kuyakan. Nawapat in Rasulullah in siya halam karidaan kay mo ya Umar. In ikaw bihaon na buno, insyaallah in ikaw shahid. Faqala lah, kita min mga tawamun yaunin gawgot pag-iman iman kabuha pa Allah. Piyatumtuman na singkatan karayawan. Faqala lah, si Mamong in Umar ibn Khattab kan Abdullah ibn Abbas, A'id maqalataka. A'id maqalataka. Baliki kuno long nakako ya Abdullah ibn Abbas. Imbis sara mo kako hay doon. Fa'aada lahu. Biyalikan na sin Abdullah ibn Abbas. فقال المغرور من غررتموه. المغرور من غررتموه. In kaya sambong sin Umar ibn al-Khattab. Laong na in maghrur. Ima na sin maghrur. Inihati namon diya mga naiikab sin karayawan. Ubos sampay malupa na. Diya sa pantumbihad to. Gurur at inyamon. Kung tayong kurek hatausog si magrur ini. Term. At inyamon tao. Diya sin dupangon marupang na sa pantumbiha mabihan. Ha? Sampay maikag na siya karayawan niya, kukan na siya karayawan niya, aw nakto sampay di na siya mag-ibadat. Di ba nga bihan? Proud na siya hinang niya. Naimbihan tulong na tao, bang niulong na siya at niya, hinang bihad to. Laong sin Abdullah ibn Abba, laong sin Umar ibn Khattab. Ay nyo na ako laong hati niya pamungi simbihad to. Wallahi, law anna li ma tala'at alayhi syams, aw gharabat laftadaytu bihi min hawli al-matla. Way nyo hadjalong nagkaingatan pang makita. Imaksud niya riha ini, bang hadjalong naong kako, hati niya, alta pagdunya. Aun alta. Amuin kasilakan sinsuka maksud di hati ni alta pagdunya. Tartanto hipagransam kulaw na sing kabuka. Sing kahalan kabuka. Amun ialop ko ihaon. Kita niyo, yaon hanaza sa karatan mo. Lando imbuka umalup pahadarat sin Allah karena inyon naza. Ay no na ako hati niya bang makita hina nga magrur. Amuin pakuyaon sampay malupa ako. Ba't bang hadjalaw nin ako tagapagmilik para kala dunya? Tartanto
hinangon ko ransom ipagbayad ko long na sabab sing kabuka iya alop ko biha. Yung Umar ibn al-Khattab khalifa sin Rasulullah nakapamong bihad to yawn hanaza sakarat al-maut si muok na sa matin anak ni Abdullah ibn Umar ang paiyangkat impaasin ama ang paiyangkat inusin ama biyutang mari papaan niya yawn na nagkukulang Umar iangkat na inusin ama biyutang mon papaasin anak Abdullah ibn Umar laong si Umar ibn al-Khattab da' ra'si ala al-ard ya kaw anak ko Abdullah butangan laong na impa inu ko laong hangin lupaan iyan ding hapaan mo laong sin anak la ayaw laong na ama bang makita ayaw laong na ama laong na da'hu ala al-ard butangan laong hangin lupaan inu ko kalu-kaluraman laong na in Allah Ta'ala kaulungan ako kalu-kaluraman in Allah Ta'ala kaulungan ako subhanallah bihad to yung kahantang si mga sila iabutan sing kamatay ya Ali ibn Abi Talib demikian ikaw pat khalifa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puas kaya rugsuan demikian in Ali ibn Abi Talib hawak tuman siya nakasayo nangasubo in Ali ibn Abi Talib law na mafu ila bidaribi uno na law nin hinang law na sin hati niya mo nakabunok kako nakarugsok kako kalu akadnahu impamong sin mga tao nakawa na mo na law hati na nasaggaw na kahal law sin Ali atimuhu min ta'ami pagkaunan niyo law na sin kakaon ko subhanallah pagkaunan niyo law na sin kakaon ko wa asquhu min sharabi wasquhu min sharabi sarta pa inuman niyo law na sin inuman ko tinayo putan niyo diurugsuan na yaon na siya sum na mawapan fa in ishtu ra'aytu fihi ra'yi bang ako law na mabuhi pa kitaon ko na unin hinangon ko kaniya wa in ana mittu fadribuhu darbatan wahidan la taziduhu alayha na bang isab ako lang na abutan sing kamatay in hinangon niyo law na hatao nakalagot kako yan lagutan niyo siya law na sin lagot minsan ay tuod kamulaw na limiw ring hambul lagot hati bang man siya mapatay itinwasiyat niyo lagutan niyo sin lagot minsan ayaw na kamulaw na magpalabi hati niya lagot bang man siya mapatay sarta piya tawag niya in anak ni Hasan kay Husayn ang panyawiyasiyatan laong na usi kuma bitakwallah ya kamu mga anak wasiyatan ta kamu sing kabuga pa Allah Ta'ala wala tabghi ad-dunya iwan ayaw tuod kamu imibog lando sing pagdunya sampai pakahinapusan wasiyat sampai pakahinapusan wasiyat sin Ali ibn Abi Talib kaya lakaran tayo Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan damikyan
Doon man si Hanaza. Ubus na isab siya kiyad tuliagot biyuno si mga amoy ng hayanat kan Uthman bin Affan. Yaon na nag-ano din dugo sampay papungot si Uthman bin Affan. Amo rin daran siya sabot biya pagpiyag babalik-balikan si Uthman bin Affan. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ang panay sab siya imiyan, Allahumma inni asta'iduk wa asta'inuka ala jami'i umuri wa as'aluka as-sabra ala baliyati. La ilaha illallah, wayron tuhan duka imbot malaingkan ikaw ya Allah. Subhanak, mahasud sikaw. Mahasud sikaw ya Allah. Bunnal tuod iba ning kiaunan ko. Deng ha mga tao hati niya bargus atawa kan naanya yan. Bimana niya to pagpatikupo niya pa Allah, ya Allah, kaulungi ako, ampuni ako. Sabi na ko lamod deng ha mga tao bardo sa kay mo ya Allah. Ang pasya imiyan, ya Allah, magpatilibon ako kay mo. Iban mangayo ako kay mo tabang ya Allah. Hakatan pariha ka pakaradyaan ko. Iban mangayo ako kay mo kasabar ya Allah. Hauno-uno na musibat di matong marika ko. Pag-ubos na wapat si Uthman bin Affan, kita si mga tao nakasud palong simbahi Uthman bin Affan. Aun hambok din ha mga box. Alam simbahi si Uthman bin Affan kaya kan daruman mi. Iukab naman to si mga tao biagbag ing kandaro. Amun kaya ba kan doon halam simbahi Uthman bin Affan. Fafatahuhu fawajadu fihi warakatan maktubatan alaiha. Pag-ukab, uning kiyabakan, aun kiyabakan halawm katas. Ing kiyabakan halawm, sing kanda, sinong box, among kiyakanda ro katas, siyusulatan. Inna kasulat, hadihi wasiyatu Uthman. Amo inin wasiyat sin Uthman. Wasiyat sin Uthman, biubutang niya halam simbox kaya kandaro. Bismillahirrahmanirrahim. Tiyagnaan niya in wasiyat niya rin Bismillahirrahmanirrahim. Law na Uthman bin Affan. In Uthman bin Affan. Yashhadu an la ilaha illallah. Ito yung wasiyat ni Allah. Yashhadu an la ilaha illallah. Nagsasahadat siya la ilaha illallah. Hati niya si masaksi siya hakatunggal sin Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Hakatunggal sin Allah wayrun pagsakuto niya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iban bunnal to di Muhammad in siya ipon sin Allah, iban rasul sin Allah. Wa anna al-jannata haqq. Iban bunnal to din sulga. Iban in sulga bunnal. Si maksi siya. Wa anna Allah yab'asu man fil qubur la rayba fih. Iban bunnal to din Allah Ta'ala. Buhiun niya magbalik in halam sing kubul wayroon pagduarwa. Inna Allah la yukhliful mi'ad. In Allah Ta'ala di mamaluwa janji. Alayha yahya wa alayha yamut wa alayha yub'ath insyaallah. Deng hangin lupaan nabuhi imano siya. Deng hangin lupaan Uthman bin Affan mawapat. Iban deng hangin lupaan Uthman bin Affan magbalik buhion siya Allah. Yan din kiyawakan wasiyat si Uthman bin Affan hawak tuman siya nawapat. Biya ini mga kiaulungan sin Allah. Ingkahalan sin mga sila hawak tu iabutan sin kamatay. Suway kita nyumi. Suway kita nyuhu lumawag.
Subay kita ni umangot, biya din isab kita ni abutan, bang kita ni abutan sing kamatay. Bang kita ni hanaza sa karatan. Wallahi lando makabuka ang pagkaradyaan ni mga kiablong sa Allah. Mga dua patong kapitubihaon, nakasaksi ito ako sinta umiyatay. Nakasaksi ako sinta umiyatay bilang hika-istorya ko kanina. Timulak ako pa Manila simpitsahang po simbulan January. Bihaon pitsa katlo ang tag-isa. Pitsahang po. Pagdatong ko man to pahula Manila, suppose pitsahang po tagdua tulak ko pa Malaysia. Nakatawag na ka kinamok tay mamod malukay rin ako. Puan tahon ang payat to nakatawag ka ako. Hamok din ang mga kampong. Laong natuhan, aw ninihajat ko kayo. Ako lang nahikuan nagpakilalo niya yan. Uy na lang ko biya diin, kanto ko. Sampay na may ta nakakulaw na bihaon biya sintay manghud tahi inda yari hospital. Magulang niya. Yari law na hospital. Banglaw naman jari ando pangayon ko kay mo. Makakari kaw bang kawyari ha Manila. Nalong kumatod pa sa iniligap ko, pamalayo yung hula, bukod doon halaw Manila ito pa Rizal. Way rayaon piano ko ng panahon ko. Pag mga lalisag unom si mahapon, palisag pito, nakatawag ni isang kako, nagtatangis. Long na uto, tuwan bang manjari ibot-ibot ando, dahan na magkita intay mangunta. Sabab kita ko, napangsan niya. Tinggalan ko hinang, tiawag ko na mukta manghud, nagtaksi kami direct pa Rizal. Sindog na. Sa malayo yung hula. Pagdatong na ako pa hospital, naway na. Imaghiwal oxygen da ko man, stroke. Inahinang ko, tiawalan ko ng sintatawalan, hinok sin Rasulullah, mga rukya syariya. Pag ubos ko nagtawal, yung pa ako nagtatawal, maba niya bulaton yung mata. Mari kaya rumukan din tingog ko. Yung mga anak yung na nagtatangis, piyag punong ng kaibanan anak, sabab kita yung kahalan sing ina. Di na makahiwal. Mabaya, mamisara rin na makabisara. Stroke. Yun, hospital. Di ako na nagbisaray ba na iban sin tay manghud among timag ka ko piatum tuman ko ng mga anak ipatay ma ako ini kadar sin Allah ununin juma tasway na to tay maun bang dumatong in kamatay amoy nin uyan sing katan inubatan na to sakit in kamatay ri kaubatan piato ka piya kusog ko na in pangamdos nila pa Allah yaon pa ako magpatong to. Dukain min pasihat sin haray-haray kung nasakit. Di matong na nurse. Nag-check na sin BP, sin dugo. Aha sa kawin, way nakabakan kuno tayong pagtagpals. Way nakabakan. Chinekin sugar. Long kamo sin nurse. Miyabot da ko man long nakanuman tagli. Katlo ang tagli ma 35 da ko man sugar. Pagkita ko yaon na nagdaranapas. Yun nung kuning pag-meeting kiyad tukuda. Sabab kita kurugay ning pasihat. Amuyad to yung kakita ko biya din ni mano siya doon hanaza sa karatal mo. Magpungat in mano siya. Manukas in mano siya. Amuray na hinang hinang hindi aksin Rasulullah. Ipadalkin sin la ilaha illallah, paakaroon sin la ilaha illallah. Yamutan ko na la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yaw ni nurse maglalawag sin pals, di nakabakan, amurin na hinang ko, la ilaha illallah, sabab kita ko, amo na to yaw ning kahinapusan kabuhi. Naiday ko bang ito nakasabot sin la ilaha illallah.
Sa mariman naghangpo ko rawiyali kan la ilaha illallah. Amuyad to in kahalan mahunit ko kalupahan wallahi pag-uwi ko ring hospital ang karong. Ang karong mahotel way ko nagkato. Bukod miyo ata umiyatay. Sa miyo ako sing kahalan bihag to in dagbo sinta o mapatay. Oxygen biyo mo tang diha simod. Mahukot mari patay nga. Yun na nagdanapas. Ang karay tuod. In oxygen sa hukot-hukot, miyoklas. Miyoklas in oxygen. Natanak in oxygen maripakid. Sa roon doon na pinaindagbus. Kainan na mo labihaon na hinang puti. Nalaway doon katan. Amo na to yato in kawapat sintay mamutit. Yaw naalupan ko magsasabot ako sin la ilaha illallah. Sa inkainunan kumiyadin nga to kaig. Sin oxygen yun, hasin mo daon kuan maripatay ka sa kalinaig pakig. Sa kadyat mata, natangsun niya. Di matong ni doktor, nagpahal na haraghal. Kaya pa man mapila minit, mag-akaw naman siyang kabuhi. Long ko do, ano man, pakideclare na lang kung wala na. Kasi long ko kanya parang nahirapan na. Pagkasabi ko, wala na. Kaya wa na si doktor ng flashlight. Yukab na yung mata ang pa-flashlightan. Ang patsini, laong kako si doktor. Wala tayong magawa. Wala na si mama. Wala tayong magawa. Wala na si mama. Pihato, indak po sa kabuhi ko ang paadto ako naka-encounter sin tao hawak to hanaza sa karatal mo. Wallahi natali ko lang kuwiyadin na habang ako inhawak to wiya ining kahalan. Bukon sa tiya. Muik pahadarat sin Allah. Daud. Nabiullah Daud alaihi salam. Di matong madtukan niya malakal maut. Nagparagbos manos niya. Laong kanya sin sulay sin Daud alaihi salam. Laong naman ant. Isyuta kaw yan laong na. Laong na ana malakal maut. Ana malakul maut. Inakoy ni laong na malakul maut. Laong sin Daud anta malakul maut. Laong na naam ana malakul maut. Ako na inilaong na hindi mangilal na kura malik. Sultan, di ako mangilal sultan. Ana alladhi la yahabu sultan wal muluk. Ako lang na hindi magbuka sultan ba si Malik. Hati ni malakal maut. Sampai mataod siyabot si malakal maut kan Nabiullah Daud. Idan, laong sin Daud alaihi salam. Idan, fa anta malakal maut. Malakul maut. Bang bihat tulong na ikaw na to din malakul maut. Laong na naam, in ako malakul maut, magkawa na ako kayo. In ako malakul maut, magkawa na ako kayo mo ya Daud. Laong sin Daud. Innani lam asta'id. Uy, naway pa sa ako inilaw na nakataka, mabihaon, kawaon mo na ako. Laong na ya Daud. Ay na pulan. Ay na pulan. Jarok. Ya Daud, how do na laong ninhikwan? Amon do na regbay mo. Laong sin Daud, nyatay na. Mat.
Long si malakal maut ya Daud, how nulong nahikuha na mong kakilahan mo, kampung mo. Long si Daud alaihissalam nawapat na. Long na ya Daud, how nulong nahikuan, among kakilahan mo, long si Daud nawapat na. Matuod bang iyas mo si malakal maut. Long si malakal maut ya Daud, may taway makakaw nakakawa ka nila yadto pangadjian iwan panumtuman hasupaya ini ikaw makapagtakam. Ya Rab. Ha, sabuton natin mga bihay ni kahalan supaya makakawa kita pamintangan. So, makabuka. Wallahi, ako na yung nakakita. Ako na yung nakakita sindagbo sinta umapatay. Doon, hanaza sa karatul maut, malukas. Ikataba. Ligot yung mata, lumikat patas. Wayroon ako na hinang kahalan jima tuyat to. Pag-declare si doktor, amo rin na hinang kulang ko anak niya usog karika uto. Uli nilong kin mata niya ini, iban sinta ko. Sabda akan ito sin Rasulullah supaya matambul yung mata. Paghambok adlaw piya ko wala sabli sa hambok na sindong na. Amal sa kang putag isa naman. Bukun ula-ula mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in parman sin Allah wa ja'at sakratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Darantay ni asubuhon ing ginhawaran tamang dumatong na ini. Biadin na baing kahalan, biadin na baing jasad, biadin na baing nyawa. Umalop kita padalat sin Allah, asubuhon kita sin Allah. Aun hambuok, nasabot si mga ulama. Kissa sinhambok sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak tuman siya iabutan sin naza sakarat al-maut. Atawa kanin siya mun doon na nawapat. Uno yung kita si mga sahabat. Uno yung kita si mga nangubul miyakad kaniya. Siya na inin Abdullah ibn Abbas. Kaya Abdullah ibn Abbas, nasabot Imam Dhahabi. Hakitab niya, Siyar A'lamun Nubala. Waktu man, nawapad. In Abdullah ibn Abbas, hambok alim dakula si mga sahabat. Aun kita si mga nakahadir kanya, amon doon na siya pagdarahan sin patay, mga kita rin kato maray lalungan, sa inarabirong ba sila lalungan, maray amon pagbubutangan ng jawihan, tiyatabunan ng mayat, nakakita yung mga tao nakahadir sin janazah hi Abdullah ibn Abbas, manok-manok limupad, harap maun. Indagbos si manok-manok kedto, wayroon pa sila nakakita, diya sindagbos si manok-manok kedto, kapapanjari si manok-manok. Limo pa di manok-manok, direct si Mud, magtupalaw lalungan sin Abdullah ibn Abbas. Way na nakawa. Sampay way na nakawa. Sa kawin ni Riyanin Abdullah ibn Abbas, pakubul iban sin lalungan niya, dito man niya, di magpak na pakubul. Ingkataan nakahadir, dito hakubul aun diungog nila, sa miutalin yatlo. Nakarungog sila nagbabasa. Sa way kakitaan nila tao, way kakitaan nila nagbabasa, sa nakarungog sila. Dito rin Abdullah ibn Abbas sa kubul. Nakarungog sila nagbabasa, sa way kakitaan nila nang lingi-lingi na ba ni mahadyan na. Kaya ingatan mo ng biyasa. Ya ayyad
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ito yung diyumog. Yato yung diyumog si mga taumiyakad ng umul kan Abdullah ibn Abbas. Aon diyumog nila nagbas sa sinayat ni ya ayatuhan nafsul mutmainna ya kaunyawa. Sutsi amon halom kahanungan halom tumanina wayrong kamuka. Nyawa nag-iman fa Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Dihaon balik na kau magtupatuhan. Ini kau nagririda kanya sarta kiyaridaan kau sin Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Way nalimingkat pang imano siya dito siya hanaza sakarat al-maut. Yanun siya si malaikat. Ya kau nyawa sut si malano gwa na kau bihaon magtupa karidaan sin Allah. Bihadto sila nawapat, bihadto sila miyatay. Kayfa mata haula? Biyadiin in mga tao, ito na. Nainyat to kisala sa haupo-haupo bilang patumtum kato taniw katan. Hipanghimati kato mga kiaulungan sin Allah. Hipanghimati kato hajantong nato. Kalu-kalu raman, bang kita niyo abutan. Hari na kita niyo makasingod si limpa si mga sila. Sa bang maning kita niyo halaw, ampunin da sila. Aun pa wakto na to, magbalik kita niyo pa Allah. Mga yung kaampunan, bangin kita niyo halaw sa dosa. Bang kita niyo nakahinang dosa, mga yung kita niyo kaampunan pa Allah. Sabab masigpit bang doon na kita hanaza sa karatal maut ang pagkita iman magtaubat ako. Di na tayo mausin Allah bang maut na mari. Inya wa pagunggungan si manusia, di na tayo mausin Allah. Walaysat at-taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadahumul maut qala tubtu al-an. Lawsin Allah. Bukon lang na yung pagtawbat, hamanga sila amon himihinang ammal mangi. Naghinang sila sing hinang dusa, hinang mangi. Sa hinggabang sila roon na hanaza sa karatal maut. Imian na sila bihawon magtawbat na ako. Di na yagto tayo mauning pagtawbat bukon na kanila. Bukon na suko nila. Di na real sin Allah. Yung pagtawbat bihawon, baba kaon, pawakto baba kaon, pakusog. Sabab masigpit. Malayo. Inhula daratungan na to. Malayo inhula pagtulak-tulakan na to. Kung isa yung dunya inhibin na to. Ubus na yan, kaya lukisin Allah, ingkatan kita niyo subay sa mapatay. Matarang nin ayat yung mga hadith na sabot si mga ulama. Among pagbatbaton nila yan, gyutang sin Allah Ta'ala halaw sin Quran. Di na kalagyan hambuk-hambukon. Bihaw suway na to, nasubhon yung ginhawaran na to. Mag-decision kita niyo bihaw, nakabuhisin kita niyo. Uno, mabaha kita niyo. Sumud palam sin sulka sin Allah. Nabangkaw mabaha, sumud palam sin sulka sin Allah. Yan, matarang inda ni kasulmo palam sin sulka sin Allah. Pag-decision ko bihaw, nakabuhi mo. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Banging kiaunan niya bariman. Uno biya kasing tao fasik bardosa, di ito magsimo. Inta o bariman ki makahakat pa Allah. Suno ka indatungan. Doon pa siya hanaza sa karatal maut dumatong na yung malaikat. Magpakuyag ka niya. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Doon ka hanaza sa karat al-maut pang kabariman. Bangkaw na mo ang intuhan mo Allah, iyakap yung kabayaan sin Allah. Nagpamuntol ka wa kabayaan sin Allah. Way kaw simiha. Tumurun to ni malaika. Paturunon sin Allah. Magpakuyag kay mo ron ka hanaza sa karat al-maut. Bihaw hibin mo na nasukampong mo, anak mo, alta mo, kawasa mo. Sa bag-aon, pag-iman mo, matan fa Allah, tumuro ni malaika. Magpatumtum kay mo, mamuong kay mo, magpakuyag kay mo. Allah takhafu, ayaw na kamo mabuka. Ay na kamo mabuka, sinsungon niyo. Sinadab halam sin kubul, sinasusungon, amuin makabubuka hadlaw akhirat, ay na kamo mabuka. Karantulan ka mo sa malaika. Wala tahzanu, ayaw na ka mo masusa singkabin niyo. Anak asawa niyo, pangalta niyo. Ay na ka mo magkarukaan, magkasusahan. Kita mo. In layo, biyag bigdaan, bang in siya bariman, innal ladhina qalu rabbuna Allah. Sa insyarat na mong intuhan Allah. Kimahagad na muntulan, haran, amun biyutang sin Allah. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Yan na indaan kung mamuntol, matarang, akaran yung nahadya syara ko. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Ay nakaw makadakaran, danan, amun hiwahik ka yung sin syaitan, mangdaak ka yung syaitan, harap ka mo madto, yan na, Quran, yung sin hadis, matarang. Ay nakaw maglukat, simpasalan, pag-akaman niyo. Uno pa yung paglukatan yun na yung Quran. Yan na yung hadith. Ubus na. Banghadya ka mo biya kada Quran liman sin hadith. Bukod na piyahabay yung pikilan. Naway na. Way na pagkaluhan. Way na pagginggungan. Sabab ingkatan, binin sin Rasulullah. In agaman na to Islam, lando matarang. Sa bang isab kita iamutan si kamatay. In kita halaw bardusa. As'alullah as-salama wal afiyah. Diya na simbiyayta sin Allah. Walau tara idhil mujrimun fi ghamaratil maut وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ. Bang muhadja ya Muhammad, kaingatan, kita, hawak tu'ing mga mujrimun, bardusa, doon hanaza sa karat al-maut, ingkahalan nila, mga kamalaikatan magkakawa si nyawa, bihaon biyuklad na nyawa. Biyuklad na 5. Akhrijuan pusakum, bihaong gwa na kamo nyawa. Nyawa, wa na kamo. Laong si magtatapsir, luwakon im mga tawin. Biwin sana yaw sila hanaza sa karatal maut. Maminsan ay mga malaikat. Diaranog. Sabab laong sin mga ulama, inyawa, yari hadyasan mo katan. Deng haruhul sikimo, deng di haruhul umo, deng di haruhul lima mo, inut-inut ini matangso, harap maripataas. Deng di hasikimo, inut-inut ini matangso, tangso si malaikat, harap marisampay gumuat, maripagunggungan mo, harap pasimod mo. Yan imbiyayta sin mga ulama, labilo ay Syekh al-Muqaisi. Makadeng ukat mo inikatahan din unod. Sebab inyawa mo yan inakana. Inut-inut siya ini. Mari. Deng hasiki, patuhod. Sampai kumuha, mari pasin. فإذا بلغت الحلقوم ومنقين آية وأنتم حينئذ تنظرون. Nabang dumatong na mari, inyawa, na mag-iaturan na kamo.
wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Way na ton mahinang tawang biya na hining kahalan ang kanna magtawat kita niyo fa Allah darahon kang ginhawaran ko kung usog kita niyo mag-ibadat aon pa waktu dihil kato sin Allah kung kita niyo bardusa tabiat na sin kinhawaran tabiat na sin anak Apo Adam sa inta uhalul akal bang siya makakawa pamintangan ha mga taong nakauna rin kanya in mga tao halul akal bang siya makakawa pamintangan ha mga taong nakauna rin kanya murah-murahan mga kiaulungan sin Allah di nakahaba na in yarihil na mo kanyo kalo-kalo raman inyad tumahinang hikabulan sang kato tanyo balik sabab sin kalagyan na to diha undaran buhiun hinjantong na to sin pag-iman sin kamatay sabab amura ini makawulat magpalik sin pangatayan sin kita niyo timukas sin pangatayan na to sin pagdunya sin pag-alta sin pagkawasa dagdag-dagdagan na to isa tungtungon na to in kubuloy tungtungon na to in akhirat tungtungon na to bangkitin niyo patindugon sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan ni rin ang President Harayko dapat ito sa Karaya Muhammad magsukol kanyo katan ang mga wakto niyo di ka mo magbati ilaol damikyanin kami na makuyap na isab sin masi naman kita niyo tiatopikan sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang man masi-masipa in kita niyo amundhilan pa kusog iban kaya makontinue natin yung programa na ito ini murah-murahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan nakawa kita niyo rin dito pangadjian nakahalan si mga sila amoy nakauna rin kato tanyo amin sambil kialukis halaw mo kitab-kitaban in kahalan sin sila labi na tuod in dayaw parasahan si mga sila amoy in long tamiyamatok pa amoy kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamando sin pamuh nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amoy pamintangan na tuod marayaw iban amin maghali kita niyo haamin ha supaya kita rin makasud tumpukan si mga sila amoy lugoson si malaikat ini tangsuon hambuk-hambuok in nyawalihan sin hambuk manusia karena bang dumatong hawak tuyad to ang mga tao amoy in simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkarungan ko'y mga kamaasan sin kami magpatumtum si mga nakaunayad to in kana naman sin manusia laong niya amin deng haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut in katan ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi pananamon sila sin sakit sin kamatay na sampay laong niya in mga manusia amin mga sila masigpit in kamatay nila biya laong niya sin sa pantun sinamoy sapi paisan niyaon inamoy in pananaman sin manusia bukon siya amin huyaon inot-inot sumakawa lakniton niya tureng haamoy in ginhawawaran niya usuon hambuk-hambuok sabiag to yung mga kita amoy in manganal kita misanin mga uno-uno na aadjalon sin kita halawon sin baita biya sin mga magsumbay manok yaon amon maglarot sin bulbul yaon ingat tay manghod amoy in ini mangayo kita magpatilipon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan amo hindi kita hikasingod biya sinamin manok larutan bulbul sinyaon pamasiin namin kabuhi ha ginhawa sinbaran nila bihad to mga katawtay manghuran sarta lawakon na to dindan haamoy in misan pakiaway ta kialimpal bat pananamon kita katansing kamatay na mura-murahan habang mayan in kita niyo parihara dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin di datuod lang takita ka ini sakitan tuod sarta amin hanunot in mga malaikat laong ta tumawag haamoy in nyawalihan sin mga sila bariman amin ini tawakon sa jawihan in nyawalihan sin mu'min gumawa na kailo inot-inot laong niya ring hangin hawawaran niyaon biya laong niya sinamin pagsud sa panton sin tubig palaon si nini gonggongan sin mano si amin inot-inot
bihan. Hati niya sa panton mang siya gumawa isang pagwa biya dahad tuing guwa niya. Ha mga tao amuyin laong tamya makadha bautan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay mga sila amin simusulang nabi ana sinarilihan to lak niton dahil nga amin kinhawawaran nila hambuk-hambuk sabab maglawag sinamoy hindi din hikatapok nila yung malakal mo bihan. So biya na sinarising guro na to at tukain na dahil hindi haamin si kita ini sampay rumagpak maripahal kum sinamoy mano siya dahil hindi hakunggungan bihan. Kana pagkakitaan ta yung mga tao amin sung na bihan mawapat na humagpay na tumagnain si kiniya inut-inut sampay mari amuin ini pagsanaon saan kewanan na lang niya wayroon na hindi hababa yari na masuok na pa ini yan na pamataas na bihan sampay inut-inut maamin yadto ang mga taolog niya ang mga aon pamiat kanila haalok ha ini pakaradyaan si mga tao amuin nakahati si mga yadto at iniyabi ang mga nakasakop ba amin biyak sa makalop ka mga sila amin bang ini kawaan na sinyawalihan si malakal mo dahil haamuin kawa sa sinallah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan nakakakita niyo pangadjian marayaw si mga yadto mura-murahan taka makita niyo mga katawtay manguran kung wakto at iniya in kita niyo iayupot na to yung ginawawaran na to dahil wakto pa wakto amin di kita man dari malupa singgir hawawaran na to amin uno-uno ingkignot kahibal doon haamuin aturan pang hindo sinallah subhanahu wa ta'ala amin piatarang sipamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli mga katawtay manguran salam doa kanyo katantan amuin hauno na binaybayan kamo nakabutang siyo dahalaw man sinula na to mabot na pa mga yadto hakalayuan katawtay manguran na to hawla ini Islam hula Arab na salam doa kanyo katantan mga katawtay manguran mura-murahan nakahampik tayo sa kamo si mga ini patungtum yadto iwan pangadyan na ito insyaallah ta'ala ibalik ko pa ini guro na ito uliya magbalikin ang microphone kalukaloon kabayaan ni Reza Duwisara ini salam doa pakatantan alapal assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukol batuan mga inumungan mo. Weron na sad to mga mawa ko sumpat sa maray ang mga katotay manghuran amuin masi naman magpangasubo ka ko doon naka-text at tawakan mag-message sa FB sintungod si Maad Adia bang magtayma pagkamurid tawakan dia di dakan doon bang niyo karungan ni himumungan na mo ini tungod si pagtayma na mo murid si Mr. ini mayroon kami nagtayma diha murid bali ika dua semester ng dihaon maubos siya before Ramadan insyaallah ubos na kami sin first second semester bihaon mayroon kami nagtayma murid bago sa na kalo-kalo ang mga Ramadan nagtag na kami mag-register mga sila mawaya magpasod si anak mura ko man in kami di na kami makatayma mataod tuon at inarin di ini mag-graduate sa kamo maray mga labi ka pa tani nag-graduate bihaon so ti akad mabihad tintay maon na mo so diagdakan namin kuta sin mahad adya so mga sila mabaya along ta magpapangadji anak masuway ka mo madto early magpa-register pasalansin aon mga requirements long ta suway ni ingaton sa arta ingkawon na mo tiyo-tiyo da nabiyaon wayron kami kay mawa murid bago tinya masi amuray-murid ng mga kaunan insyaallah subhanahu wa ta'ala so mo yatim baba na may pamalayak kaniyo sarta magsarang sukol kami pakatan amuhin nabiluba kamo mga di magbati ilaol di morungog kamo sampay mga katawtay mo na to kadoktoran yan sila nakadungog nakaabot pa puno sila sa mga lecture nila sa lecture na to so salam doa kaniyo mga katawtay mo
pangmaning kita niyo parehalaon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pamang kita utay manghuran, ya na sinagi sin President kain na di nakahalaw, sinhula na to, iban sin hagwa, uno-uno na binaybayan, abutan sin suara ng ini, salam doan hadya kaniyo, sarta magsarang sukor kami kaniyo, haway ron pagbati ilaw sin kamo, amuin, ito kayad na to, impakaradyaan sin pagdao na to di hawla ini. Sa babing pagdawa ini, nadaran ko pagbisarahon, bukon inihat haguro, bukon hat kawajiban, hasya nakapangadji sa kawajiban sin Muslim katahan. Sa babing magparayaw sin pag-agama, in umangot sin pahala, in mawa sumudsul ka, hinang sin mga Muslim. Na in pagdawa, hinang pahala sa lago-lago, ikasod na to, suka insyaAllah. So hinang na to inikatahan, subay na to paglumba-lumbaan, mga kiaulungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na ako magpahaba, dito na sadya. Uno pa ito, next. Dua na? Murang-murang. Amo na yung sunat tari. Lumuha kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith nas'aluka ya Rabb an tansura man nasara ad-din wa khidul man khadala ad-din. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin kama nas'aluka ya Rabb an taj'alana minal maqbulin. Allahumma ij'alna minal maqbulin. Allahumma jannibna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna ar-riya was-sum'ah. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل هذا العمل. اللهم تقبل. اللهم تقبل يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. السلام ورحمة الله.